Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Prisrčen pozdrav z Lendave, z Lendavskega športnega parka, kjer nas čaka tekma 17. kroga. Nafta gosti Celje. Obračun po prejšnjem krogu zadnje uvrščene ekipe s trenutno četrto, torej smo sicer dobili priložnosti, da bi ga vprašali po obračunu z Jagelonijo, če je bil načrtno pred golom. Zdaj priložnost za Matka, ampak ni usvojeno Matku, da bi dodatne prekinitve, dodatne proste strele. Celjani pa medtem prek Brniča. Brnič v kazenski prostor. Sešlar! Celju se bo v drugem delu zagotovo poznala utrujenost, tule pa zdaj priložnost in mladi Luka Kolar rešuje Celjane. Zdaj so tudi dobro krenili v drugi polčas, 51. minuta, Pirtovšek. Salaj. Salaj bo streljal, Salaj odaleč! Dragan Brkič bo igral na mestu, kjer je bil predtem Kljun. Priložnost je bila zdaj to za Nafto, v 68. minuti pa se zdi, da je Brkiču Lerno. Svit Sešlar se ponuja, to bo priložnost in Mauricio brani. A zdaj morda priložnost za Brniča po levi strani. Brnič je dočakal podajo, ob njem je Pirtovšek. Brnič, tu je bilo nevarno. Edmilson do strela z glavo v 89. minuti. Ali pa so zato lahko kaznovani. Kadrič in Kalno Kikiš sta v protinapadu. Kalno Kikiš do strela in obramba Luke Kolarja. Darko Hrka, obračun s Celjem na koncu brez zadetkov, brez vašega. Imeli ste svoje priložnosti, brez celjskega. Kako ste videli morda neko vašo igro na svoji polovici, kjer ste bili zelo odgovorni danes? Kako ste videli svoj pristop tudi v napadu? Trener je pred tekmo dejal, da je potrebno prevzeti tudi z vaše strani neko odgovornost. Ja, rad bi pohvalil ekipo, še posebej kar se tiče defenzive. Držali smo 0 od zadaj, kar je pohvalno proti taki ekipi, ki igra v Evropo. Držali smo se navodilo od trenerja, vsak igralec je dal 100%, tako da lahko bi tudi dal kakšen gol, imeli smo dosti šans, ampak ja, točka po točka in ja. Je kaj grenkega priokusa glede na priložnosti, ki so jih Celjani puščali, sicer so jih potem tudi oni imeli v zaključku tekme, kakor tudi jasno tisti zadnji akcent, ampak vseeno, je kaj grenkega priokusa, ker ni vseh 3 točk? Ja, seveda je grenkega priokusa. Mislim, da smo imeli dosti šans, mislim, da moramo biti bolj zbrani v zaključkih. To se nam že ponavlja, že par tekem, ampak ja, gremo naprej. Nogomet se igra za navijače, danes so vaši navijači skoraj ves drugi polčas peli proti trenerju, imeli tudi transparent, niste odšli na drugo stran igrišča. Kako vidite morda neko to situacijo, sami sledite trenerju? Ja, seveda, mi zaupamo trenerju, to ne bi komentiral, kar navijači skandirajo, mi poslušamo navodila trenerja, mi mu zaupamo in to je to. Vratarski debi, vsekakor je to zahtevno, v prvi slovenski nogometni ligi priti kar tako. Ste pričakovali sicer danes priložnost? Trener Albert Riera je kar samozavestno dejal, da vam povsem zaupa. Iskreno povedano, debija nisem pričakoval, sem bolj računal, da bom branil mladinsko tekmo, ampak sem vsekakor vesel tega debija. Kako ste sicer z vašega zornega kota pospremili obračun? Imeli ste neke svoje priložnosti, poznala se je utrujenost zaradi Evrope, ampak tudi Nafta pa je imela svoje situacije. Kaj je morda manjkalo pri vaših soigralcih na sredini igrišča, morda da bi lažje zagospodarili na napadalnem delu igre? Pa mislim, da smo si načeloma ustvarili premalo situacij, da bi si mogli več situacij ustvariti, več situacij zaključiti in to. Kako sami vidite to priložnost, ki ste dobili, kako ste izkoristili? Pričakujete, da bo zdaj prišla še kakšna? Clean sheet je, nekaj obramb je bilo, tudi tale zadnja v zadnjih sekundah?
Pa normalno, da clean sheet, da je neka dobra stvar, da sem zadovoljen s tem, ampak seveda bolj bi bil zadovoljen, če bi ekipa zmagala, osvojila 3 točke in imela dobro popotnico s tem za nadaljevanje prvenstva. Vi pa čutite, da ste svojo priložnost izkoristili? Ja, seveda, da ja. Mr. Jera, you didn't score a goal today, but you didn't concede a goal. So there is a bit of consistency now in the league with this second clean sheet. But I think that you're not happy with the whole game of your team. Am I correct? No, when you are not winning, we always prepare the games to win. When you don't get the 3 points, you are not happy. But I want to say, and I congratulate the coach of the opponent, because this is what they will give the progression and the level of Slovenian league. If all the teams they are involved, if all the teams they push like NAFTA push today, and this is what I said, I expect that they have the same performance all the games, not only against Celje. So because we know we are the team that actually champions, everybody is motivated against us, and that's why all the games they are tough against us, because all the players they want to show their best against us. But it will be nice that it will be also against the opponents. So sometimes it's not that we did bad. I'm not unhappy with the game that we did. We have to give sometimes some positive words to the opponent that create a lot of difficulties, because they were defending good and very narrow. And technically, of course, I have to say that it was not our best game.